Следува маска со реден број 12, Светот во иднината. Инаку, ова се ученици од 8А оделение од Општинското основно училиште Браке Миладиновци. Светот постојано од миг во миг се менува, многу стари вредни работи во час ги снемува. Веќе во мода стана мобилен врака, секојдневно да се носи. Како со другарството понекогаш се коси. До некого во друштво блиску седиш, загледан на Facebook, Instagram или YouTube, видеозаписи си редиш. Не робувајте на техниката во овој модерен свет, туку радувајте се на секој миг од животот и за внимание поклонете си меѓу себе по еден убав прекрасен свет. Вела токму овие учесници од 8А оделение од Општинското основно училиште Браке Миладиновци и нивната маска Светот во иднината. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 에이, 섹시 레이디. 오빤 강남 스타일. 에이, 섹시 레이디. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해, 근육보다 사상이 올통벌통한 선호해, 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일.